Bagesho ke nako re alamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gasha go tswa studio 10 re thoma ka dihlogo. O tlile ba mo apotse dieta le lepanta la gagwe le seo. Batho besho thobela ke na le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Lapa la go tswa motsaneng wa Manoke ka Begersfort ka Limpopo le nyaka dikarabo go tswa go maphodisa a tikologo yeo malebana le morwa wa bona yo a bonwego la mafelelo ka 2021 ana le maphodisa. Balapa ba re Jack Louis Mkhonto ga se a bua gae morago ga gore lephodisa la dinyakišišo le molaele go iponagatša stationeng. Le ke le gae la Jack Louis Mkhonto motsaneng wa Manoke. Go ya ka balapa ba mmonela mafelelo a na le maphodisa ba re o ile a setlwa. Ka mokgwa a beng a le ka gona a se ka mokgwa e leng gore o tlogile ka mogae a le ka gona. O tlile mo ana le dikgobalo, o tlile ba mo apotse dieta le lepanta la gagwe le seo. Morago ga mengwaga e mebedi balapa ba nyakana le Mkhonto. Potšišo ya mmagwe ke gore o timelela bjang a na le maphodisa o ipiletša gore morwa wa gagwe a boe a phela. Ge ke bona koloi ya lephodisa ke ferekana go ferekana a ke kgole gore ke maphodisa mola nke ngwana ka ba tšere ke batho fela ebe ke tlotse ba re ka nnete ba bolaile ba lahlile kwa setlogedi. Ka morago ga gore balapa ba ikgokaganye le maphodisa go ile go a bula molato wa go timela ga Mkhonto. The general take the allegations in a very serious light and has since tasked the Deputy Provincial Commissioner responsible for crime detection, Major General Samuel Manala, to investigate the matter in order to find out the accuracy of the allegations. Le ngwageng wo balapa la Mkhonto ba ka fetša maikhutšo a disemere gape ntle le morwa wa bona. Dennis Bloem o fane ka a mangwe a mabaka a go mo gapeletša go tlogela mokgatlo wo a o thušitšego go hlama ge a be a tlogela ANC ka 2008. Bloem yo e lego mmoleledi wa peleng wa COPE o boledišane le babega ditaba ka Kempton Park ka bohlabela bja Johannesburg le hono morago ga go tsebiša gore o tlogetše mokgatlo. Morago ga go šoma le mogwera wa gagwe wa mmapa le mosi wa lekota tekano ya mengwaga e 15, Bloem o re segwera sa bona se amegile o šoro. Bloem sola lekota ka go nyatša dipheto tša khuduthamaga le gore COPE ile ya ingwadiša bjalo ka khamphane e le go seo se bakilego gore a tlogelane le mokgatlo woo. Bloem o boletše gape gore COPE e ya go goga boima dikgethong tša išago go tloga mola mokgatlo o hlongwago ka ge dikgogakgogano tša baetapele di tšwela pele go tšutla. The foundation of the Congress of the People were built on sand. And that's why we are seeing all these things happening in the Congress of the People. Since its inception, as you are saying, there was always fights for leadership and nothing else but to be the leader of the party. And it's very disturbing, man. You see, Ntate Madisha is gone now. Somebody else will come in. There will be another fight. Badudi ba Mogopa kgauswi le Ventersdorp ka Northwest ba fošana ka noga e phela le khamphane ya moepo wa tamane o ba o latofatšago ka go hlohla tšhilafalo ya tikologo. Ba latofatša khamphane ya Badenhorst Diamante ka go pompa meetse a go tšwa maleng a lefase ao mafelelong a elelago nageng ya bona ya Phulo mola ka go le lengwe a tsena ka magaeng a bona. Meetse ao go begwang a pumpunyega go tloga mo moepong o gaufi mme a tshositse ketsaetsego mo baaging. Lefatshe la mafulo la ba Mogopa le ne la amega mme ga jaana mogobe wa metsi le matlo a bona a mokotsing. Ntebothibedi e leng motsadi wa bana ba le babedi a re metsi ao a setse a ngoka ditshenekegi le digagabi. Matlo a gaufi le metsi ne nuyana go simolola go
go nna le monko o se monate ne ene bana ba tlholo ba tla ka mo ke ba khalimela ene bana ba rona ka jeko ba sa khalimelega ba bang ntlha dipuo ba bang ba nthetse ba felletsa ba tsena baagi bao ba tshwenyegileng ba ikuela go moepo go tlhabolola mesima eo e sa dirisiweng le go ba duela phimola keledi re na le batho ba motse ba ba latlhegetsweng ke diphologolo ka lebaka la menang e di lumileng e leng gore even the vet we confirmile gore ke as a result of metsi ana a tletseng mo fleng Lefapha la diminerale la re le setse le kile la ikopanya le moepo le go ba kopa go laola penologo ya metsi ao botsamaisi jwa moepo bo kaile fa ba sa kgone go ka tshwaela ka fa morero ono o le kwa kgotlatshekelo mme ba setse ba tsere kgato ya go ka fokotsa metsi Mpho Lepedi dikgang tsa SABC ba mogopa gaufi le Ventersdorp re salamogela barutwana ba go feta lekgolo ba mphato wa marematlou ba thomile go tšea karolo kampeng ya dithuto tša tlaleletšo yeo e lego ya Moswana Noši ka Bakenberg Limpopo. Barutwana ba mophato wa marematlou ba samagane le go ithutela ditlhatlhobo ba tlile go nna kwa kampeng lobaka la dikgwedi tse 4 bone ba ipakanyetsa ditlhatlhobo tsa bofelo tsa ngwaga. Kempo ya rena e re thušitše kudu ebile e sa tswela pelentše e re thuša ka lebaka la gore e sa le re fitlha mo kempong ya rena ye diphetogo tše dintšhi di a iponagatša di a itšweletša mo maphelong a rena re na le nako ya go kgona go lebelela dibuka tša rena re na le nako ya go kgona go thušana re le bana ba sekolo kwa re tswang gona kwa be re le gausi le ae re palela go tshwara dibuka re sa bale re ya megroovong re ya dipatšeng baruta bana ba le 14 ba ba ruta gape go nna bana ba ba siameng re nyaka go bona bana ba rena ba phasitše ka target e re nyakang ebile botlhokwa ba sa pape ke gore re ba tloša ko ditrateng mo ba le reng ba gaufi le direthefatši ba gaufi le mayuala gore ntong le ngwe ka ba palešang go ithuta lefapha la thuto la re go barutwana gape kwa mafelong a tikologo ya Waterberg ba tsenetseng dikampa tsa mothale ono. The reason why we are organizing camps as a district is because camps, assist learners not to be defocused. When learners are not at school, they can be subjected to all these other social distractions. Sekolo sa Mathulamisha se solofela go tlhabolola dipholo tsa monongwaga tsa marematlou. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Galakwena Limpopo. Poledišano ya moetapele wa CCC Nelson Chamisa le babegaditaba ile ya šitišwa mesong ye ga go tsebe gabotse gore ke bomang bao ba šitišitšego kopano. Se se tla ka nako yeo maemo ao a ngangegilego a go lelago godimo ka Zimbabwe go latela dikgetho. Baemedi ba dikgetho ka Zimbabwe ba sotše ka bogale komishini ya dikgetho ka nageng yeo. Bahlankedi phetiši ba SADC ba re go palelwa ga komishini ya dikgetho ka Zimbabwe go tliša dipampiri tša go bouta ka nako go ile go a thibela bakgethi go bouta kudu ka motse mošate wa Harare le Bulawayo. The reason we did not comment or answer it, we laughed about it because it is it's a ridiculous statement. We come here to observe every participant. Just a day before we were with President Mnangagwa and we went through many things there. And before then, the first group we met was Mr. Mpofu, the Secretary General of ZANU-PF with his entire team. And we exchanged ideas. So if you take a picture with me and Mr. Mpofu and you support CCC, then you create a story. He has been, he's favoring ZANU-PF. Then you don't understand the role of observers. If we don't go where he is, how will we observe? Observing means you are seeing. So we went to see, but we did not go with him.
Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka yona nako ye go latela kakanyo ya maemo a boso. Thobela.